An d'Ausland an a Frankreich debattiert d'Assemblée nationale zu Paris vum Moer uniwwer die sogenannt Loi Jadon. E Gesetzesvirschlag de géint den Antisemitismus geriecht ass an den und Limite werd stossen vun dem wat ënner freier Menungsfreiheet garantéiert ass. De Patzberts mat Detailer weiteren Auslandsnorichten. Gegner vun der sogenannter Loi Jadon hu bedenken, dat d Gesetz Kritik un Israel zenséiert, weil Zionisten Tendenz hunn, déi gleichzusetzen mat Antisemitismus. Domat wieret legal net mi méiglech sech op der Stroos fir d'Rechter vun den Palästinenser anzusetzen, an Menungsfreiheet an der Republik wie domat Geschicht. Si jamais on critique le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et tous ces massacres-là, on deviendrait des antisémites et du coup on serait pénalement répréhensible. Or, ce n'est pas le cas. En critiquant, en disant que par exemple Netanyahou commet un génocide, que c'est un criminel de guerre et qu'il doit être puni pour ça, on n'est pas antisémite. On défend la justice internationale, le droit international et l'humanité. Cette loi est vraiment dangereuse pour la démocratie, elle est dangereuse pour la liberté d'expression et donc nous leur demandons de voter contre cette loi. L'ensemble de la proposition de loi, que ce soit de l'exposé des motifs au dispositif, ne comporte pas le mot sionisme ou antisionisme. Pourquoi? Parce que j'ai voulu donner dès le départ une portée universelle à ce texte et que demain on pourra être sanctionné de la même manière qu'on peut être sanctionné pour l'appel à la destruction d'Israël, l'appel à la destruction de la Palestine. Stroos vun Hormuz ass net dicht och vor Washington weiterhin de Gegendeel behaupten Tanker Alicia lot Zter 2023 bis zu 2 Millioune Barrel iranische Petrol allen ass durchkom. Fir de Fall, dats d'USA-Blockat an der Stroos vun Hormuz net komplett opginn, huet den iransche Militär Revancheattacken ugekënnecht. Vun hauten Nowen soll iwwer dems eng Waffero vun enger woch a Libanon a Kraft treten. Mit Mei plant de Wahlgewinner Peter Magyar an Ungarn eng neue Regierung stoen ze hunn. De Präsident Miszinger Wegoen seten géif als Orban-Sympathisant Reformen just blockéieren. Dat ass de Fall a Polen an de Magyar wëlt allem Uschein no fir suechen. Och de staatliche Sender gëtt als Orban-Propagandakanal vun der Antenne geholl, eng neii staatliche Autoritéit, die nach forméiert muss ginn, soll fir d'Pressefreiheet antreten. Ob manst Erdschüler an Schulmeester sie bei enger Scheesserei an enger Schul am Süde vun der Türkei Liewe kommen. De presumierten Täter gower Schoss Göster schon goufen an enger anderer Schul 16 Schüler verwundt, nodem se freiere Student rundrim sich geschoss as sich selber Liewe geholle hat. Motiver vun den Attacken sind net bekannt.